ijambo Imana yashyize ku mutima. Kandi nubyumva, icyambere urarokoka gereza. Niba wateganyaga gukubita umugabo wawe cyangwa kumutera ipasi cyangwa wateganyaga gukura umugore wawe amenyo, urarokoka gereza. Nubyumva neza. Icyakabiri, nubyumva neza, urabera urugero abana bawe, urabaho neza. Kuko nta muntu burya wishima iyo atameze neza mu rugo. Icyakabiri, nubyumva neza, urabaho ubuzima bwiza. Muranyo, reka turebe mu Baheburayo 13:4. Tugenda twihuta, ndabona amasaha nayo arimo kudutwara. Mbere yuko tuza kureba abantu bake kuri telefone, ahasigaye twiragize Imana, dusaba Imana kugira ngo igaruke mu miryango yacu. Tureke kwirukana Imana, tuze tuyimike, twiringire Imana. Reka turebe iki cyanditswe. Abaheburayo igice cya 13 umurongo wa 4 haragira hati: kurongorana kubahwe na bose, kandi kuryamana kw'abarongoranye kwe kugira ikikwanduza, kuko abahehesi n'abasambanyi Imana izabaciraho iteka. Icyo kintu mwacyumvise? Muri ya ngingo ndavuga ishobora gutuma abantu batandukana. Ibi bire ko ibivuga bivuga ukunda ariko ubona kuva indi vuga bashakanye nibyo. Biragaragara yuko ubwabyo biri ordained, bihawe umugisha n'Imana. Nta burenganzira rero ufite bwo kwicisha mugenzi wawe inzara, bwo gukoresha uburenganzira bwo kabifata nk'igihano. Ibyo byo ni na shayitani. Ntuzanabitunyuke nubwo waba muri butandukane ejo, ubyubahe kandi byubahirizwe. Reka turebe twihuta nanone, dusome mu Befeso 5:22 kugeza kuri 25, tuze kureba no murongo wa 33 mu Befeso. Twihuta cyane. Urwandiko Paul yandikiye Abefeso. Abefeso igice cya 5 umurongo wa 22 kugeza ku wa 25 haragira hati: bagore mugandukira abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we, nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero, ari ryo mubiri we, ni nawe mukiza waryo. Ariko nk'uko itorero rigandukira Kristo, aba ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Umurongo wa 33 uragira uti: nuko namwe umuntu wese akunda umugore we nk'uko yikunda, kugira ngo umugore nawe abone uko yubaha umugabo we. Aka kantu murakumvise? Umurongo kunda umugore wawe nk'uko wikunda, kugira ngo umugore nawe abone ukuntu yubaha umugabo we. Nta mugore uzakubaha niba utamukunda. Ibyo ntibishoboka. Abagabo rero hari ukuntu tumwe na mwe twiyumvisha ngo abagabo barabuze. Abagabo reka nkubwize ukuri. Iri jambo rirakomeye cyane. Kunda umugore wawe nk'uko wikunda. Kuko ntekereza ko nta mugabo ushobora kwemera kwicisha inzara. Niba uzi ko ujya ahantu karya mu rugo ukabasonzesa, ndatekereza ko ntabwo uri wa mugabo Imana ifyifuza. Niba uzi yuko uzagenda ugahindukiza umugore wawe ugakubita wanze ukamubwira uti nkorera ibi n'ibi, ntabwo bishoboka. Ariko nawe mugabo, nawe mugore, nk'uko umugabo ari umutwe w'umuryango, ibyo wabyemera, amategeko azabigoragoza ukundi. Ariko twebwe nk'abemera Imana, nk'abubaha Imana, Imana itubwira yuko umugabo, icyubahiro cy'umugabo byanze bikunze, umugabo ni umutwe w'urugo. Urabyumva? Kimwe nuko nkubwiza ukuri, utazabona urugo rufite umugabo nubwo yapfa, umugore agasigara ari umupfakazi, bazasigara bavuga bati dore kwa Donati. Ibyo mubizirikane. Ntabwo bazavuga ngo dore kwa kana, kuvuga ngo umugabo azasigara ari umutwe w'urugo. Ariko iyo umenya ko gaciro k'umugabo, nanone nawe wakabaye ukora iki? Ukora ibishoboka byose kugira ngo wubahishe urugo rwawe. Kandi nanone nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero, ni nako umugabo ari umutwe w'umuryango. Hari icyo bibiri bw'uyu mugore ahangaha, hari icyo bibiri bw'uyu mugabo. Ibi bintu bikozwe
byabatwara iki? Byabatwara iki mu kubahana? Iki gihe rero bisobanuye yuko bya bintu mwitwaza muti gutya na gutya, kubasobanura ingingo z'amategeko ntacyo bizahindura abantu. Abantu bazakomeza kuba, kuko hubatswe za gereza, abantu ntibarajya gukora ibyaha. Batoye amategeko guhera ku gihe cya Sizari kugeza uno munsi, abantu baracyari mu byaha. Ariko abagiriye ubuntu bwo kumenya ijambo ry'Imana, bwo kumenya Imana, abo ntabwo bakiri imbata z'amategeko, ahubwo babaye muri b'urukundo ruvamo. Ese niki cyarusha urukundo? Niba wumva ko amategeko agiye kukugonga, menya ko ibyaha bigeze mu kwaha kwawe. Icyo cyo ndakikubwiye. Iki kintu, uyu murongo mu Befeso niba wunsubiriremo, niwo murongo ni yose nabahaye, ariko cyane cyane uyu murongo ni muwufate muwumve, mutuye abagabo n'abagore n'abateganya kurushinga. Namwe mwese mwumvira ijambo. Asigaye nze nakira abantu, turasoma imirongo 2 gusa, asigaye nze nakira abantu. Uyu murongo wungaruriremo. Abefeso igice cya 5 umurongo wa 22 kugeza ku wa 25 haragira hati: bagore mugandukira abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we, nk'uko Kristo ari umutwe w'itorero, ari ryo mubiri we, ni nawe mukiza waryo. Ariko nk'uko itorero rigandukira Kristo, aba ariko abagore bagandukira abagabo babo muri byose. Bagabo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Umurongo wa 33 uragira uti: nuko namwe umuntu wese akunda umugore we nk'uko yikunda, kugira ngo umugore nawe abone uko yubaha umugabo we. Iri jambo ryago mwaryumvise, niryo jambo ry'umunsi nifuza kubaha. Ni igitabo n'urwandiko Paul yandikiye Abefeso. Reka turebe mu gitabo cy'umubwiriza, mu mubwiriza 9:9. Umubwiriza 9 umurongo wa 9. Kandi ijabo yatujyanayo naho. Umubwiriza igice cya 9 umurongo wa 9 haragira hati: wishimane n'umugore wawe ukunda iminsi yose uzamara ukiriho, niyo Imana yaguhaye munsi y'ijuru, yose ni iminsi yawe y'imfabusa, kuko ibyo ari byo wagabanye muri ubu bugingo, kandi no mu miruho yawe ugokera munsi y'ijuru. Iri jambo mwaryumvise? Muraryumvise iri jambo? Reka ndisubiremo ndibasomera inyuguti ku nyuguti. Ni umubwiriza 9 umurongo wa 9. Haragira hati: wishimane n'umugore wawe ukunda iminsi yose uzamara ukiriho. Wishimane n'umugore wawe ukunda iminsi yose uzamara ukiriho. Bavandimwe, sinzi iki kintu mucyumva neza. Reka iri jambo barigarure gato muryumve neza. Umubwiriza igice cya 9 umurongo wa 9 haragira hati: wishimane n'umugore wawe ukunda iminsi yose uzamara ukiriho, niyo Imana yaguhaye munsi y'ijuru, yose ni iminsi yawe y'imfabusa, kuko ibyo ari byo wagabanye muri ubu bugingo, kandi no mu miruho yawe ugokera munsi y'ijuru. Umubwiriza igice cya 9 umurongo wa 9 haragira hati: wishimane n'umugore wawe ukunda iminsi yose uzamara ukiriho, niyo Imana yaguhaye munsi y'ijuru, yose ni iminsi yawe y'imfabusa, kuko ibyo ari byo wagabanye muri ubu bugingo, kandi no mu miruho yawe ugokera munsi y'ijuru. Bigaragara yuko ibyishimo by'umugore ni umugabo, n'ibyishimo by'umugabo ni umugore.
reka dusoreze ku murongo wo mu Befeso nanone 2 umurongo wa 26 kugeza kwa 27. Abefeso 2 26 27. Ahasigaye tumara turebe ibitekerezo by'abantu dusoze. Ndatekereza ko iri jambo twumvishe niba imitima yacu itarameze nk'ibuye idakakanyaye, hari icyo riri budufashe. Kadukurikiranire Abefeso igice cya 4 umurongo wa 2 haragira hati: mwicisha bugufi rwose, mufite ubugwaneza bwose no kwihangana, mwihanganirana mu rukundo, mugira umwete wo gukomeresha ubumwe bw'umwuka umurunga w'amahoro. Umurongo wa 26 w'iki gice kugeza kwa 27 haragira hati: nimurakara ntimugakora icyaha, izuba ntirikarenge mukirakaye, kandi ntimubererekere Satani. Mwumvise ko gusabana imbabazi hari ikintu kimwe kibabaje cyane. Umugabo akaba yajya mu buriri azi yuko hari ibintu atumvikanye n'umugore we, ntatare n'intambwe yo kumubwira atari ku ibintu wowe bimeze bite ngo muganire. Cyangwa umugore akaba adashobora kuba yatera intambwe yo kuganiriza n'umugabo we, buri muntu akaryama, umwe agaturumbuka mu buriri nk'isiha, undi nawe akavuga atereka ncungeze ku bujyamo undi yasinziriye. Kuba ngo icyo gihe Shitani aba yafashe umwanya w'Imana mu muryango wayo. Bavandimwe rero, hamwe n'iyo mirongo yose nimureke twongere dusaba Imana ko yagaruka mu miryango yacu. Nimureke dusaba Imana yuko yatureba n'ijisho ry'imbabazi, tukongera tukaba abagabo n'abagore Imana yishimira. Birashoboka yuko wari ugiye gusenya, birashoboka yuko wari ugeze ku rwego rwo kwiyahura bitewe n'ibibazo bitandukanye, ariko tumaze kumvira ijambo uko ryumvise ryose, niba hari icyo gukoze ku mutima, sinshidikanya yuko hari uburyo ugiye guhinduramo uko witwaraga. Mugore, ushobora kuba warigize ingari wirirwa ukangisha umugabo wawe ribu. Mugabo, ushobora kuba warigize ingunzu wirirwa ukangisha umugore kuzamukura amenyo ukajya kurya imvungure. Igihe kirageze yuko wongera umutima ukawagura Uwiteka, ukamenya yuko mbere na mbere Imana yifuza ko ukunda umugore wawe kandi ukishimana nawe iminsi yawe yose usigaje ku isi. Mugore nawe wumvise yuko Imana ikubwira iti gandukira umugabo wawe nk'uko Kristo yagandukiye itorero. Ndatekereza yuko hari ikintu gishobora guhinduka mu mutima wawe. Ndumva mu by'ukuri binakwiriye yuko ufata ingamba nshya ukavuga uti nimuye amategeko mu rugo iwanje mpashyize Imana, kuko Imana nihagera ni urukundo gusa. Ni byiza kugira ibyo wizera. Ibi ntabwo bireba umukristo, bireba umuntu w'Imana. Niyo mpamvu navuze ngo abana b'Imana n'umuntu w'Imana, bireba umuntu w'Imana, muntu w'Imana. Ibi nibyo nkwifurije kandi biroroshye. Sinzi niba dushobora kwakira abantu kuri telefone cyangwa tukareba ubutumwa buhari, niba umwanya uhari utwemerera, cyangwa niba twasoreza hano. Ubwo abari ku buhanga bw'ibyuma barambwira. Ariko uyu murongo wa nyuma dusorejeho w'Abefeso, nabasaba na Abefeso 4:2 tukareba na 26 kugeza kuri 27, tugarukeho gatoya kugira ngo mwumve neza. Iri jambo ntabwo rigusaba kuba uri umurokore, ntirigusaba kuba uri iki, bigusaba kuba uri umuntu w'Imana ufite amatwi yumva mazima. Abefeso igice cya 4 umurongo wa 2 haragira hati: mwicisha bugufi rwose, mufite ubugwaneza bwose no kwihangana, mwihanganirana mu rukundo, mugira umwete wo gukomeresha ubumwe bw'umwuka umurunga w'amahoro. Umurongo wa 26 w'iki gice kugeza kwa 27 haragira hati: nimurakara ntimugakora icyaha, izuba ntirikarenge mukirakaye, kandi ntimubererekere Satani.
aha ibyo ronguko hagati aho ngaho ndizera yuko dushobora kureba abantu baduhamagara bake cyane tukareba icyo bavuga hanyuma urase ku ntego. Halo halo Halo? yes mwaramutse Yego. muri bande muherereye hehe inyunganizi yanyu? Ndi Rusizi. Yego mumeze muti Rusizi? Ndashima Imana. Yego yego. Numva topic y'umunsi. Umugore n'umugabo Imana yishimira ni ikiganiro cyiza cyane. Yego. Jambo rigikomeye ryamfashije umutima ni muri Yakobo 5:16. Yego. Ari jambo rivuga kwatura. Kwatura. Yahabaye igihe cyo kwatura ikintu cy'ibikomere biravamo. None ijambo n'ubundi basoreje uri muri Efeso. Umwuka n'ubwugwa neza. Iraje amavuze Sara kuntu yitaga Ibrahim Sheri. Ntabwo yigeze akubita Ibrahim urushyi. Nabyo biraza. Yego. Sheri bikagaruka ya umunezero ukagaruka umwuka w'Imana ugaruka mu muryango ibintu byose ukaba uryohe. Ariko hakaba n'ijambo riri mu mubwiriza 9:9 rigira riti uzishimane n'umugore wawe iminsi yose y'ubuzima bwawe. Arakoze cyane. Asante arakoze. Halo? Halo? Muraho neza muri bande muherereye twihuta? Turabakurikirana. Yego murakoze. Ndaje nagenda mugisha mukanya. Murakoze cyane. Halo? Okay. Bironguko tureba n'ubutumwa bugufi butandukanye ariko tunabaca no kuri telefone. Tubabwira yuko iki kiganiro kigaruka nimugoroba. Aha. Ubwo rero tureba byinshi cyane ku butumwa bwanyu ari ubwaciye kuri WhatsApp. Reka twakire n'uyu. Halo. Neza. Mwaramutse? Yego, ndi Musanze. Yego. Ikiganiro cyawe kiramfashije 100%. Urakoze cyane. Gusa nari nanditse message ariko ntiyagenda. Niba nanyura mu gikari kuko rwose uramfashije ku buryo bushoboka. Imana ikugirire neza. Urakoze cyane. Halo. 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 Halo? Yes. Halo? Yego turabumva? Umva? Ni kuri televiziyo wari? Abandimwe. Halo. Halo. Yes waramutse? Yego rindi uherereye hehe twihuse? Uherereye hehe? Ngo garuka uvuze guki? Umuvandimwe ntabwo numvise neza ikintu navuze. Halo? Halo? Mwaramutse? Yego muri bande muherereye hehe twihuta cyane? Ndi burasirazuba rwose iki kiganiro kibata abantu benshi cyane. Urakoze cyane. Sawa. Urakoze. Halo? 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 Yes mwaramutse? Mwaramutse neza. Yego muherereye hehe? Turi Kicukiro. Yego. Ijambo ryinshi riramfashe cyane abagore bagandukira abagabo. Yego ariko n'abagabo dukunda abagore bacu. Kuri arambirwa amakosa naraye nkoze ariko mise n'ifiro kubera ko mukurikiranye TV wanyu. Imana ihabwe icyubahiro. Kuri murakoze cyane. Murakoze. Sawa. Arakoze cyane Imana nishimwe. Halo? Halo? Mwaramutse? Yego. Kuri radio wanyu. Ndabona rero umuvandimwe reka twakire n'uyu nguyu. Halo? Yes mwaramutse? Mwaramutse neza. Yego muri bande muherereye hehe?
ni Oreste mu karere ka Rusizi. yego Iryo jambo rwose ririmo amavuta. murakoze cyane. Ahubwo nimugerekeho ngo urugo rwiza ni ijoro ritoya. Nibyo rwose. Kandi Imana ibahereza umugisha. Tuwusangire. Mumeze muti Rusizi? Tumeze neza cyane, nta bindi kwa kundi nyine bya bindi bisanzwe byo kuguma mu rugo. Imana iraza kubikora, mwubahe gusa amabwiriza. Sawa. Kurakoze cyane. Ego. Arakoze cyane, abantu b'i Rusizi baradukurikira ari benshi. Hello. 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 Muvandimwe ntabwo mwumva. Hello. 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 Mwaramutse.